Bez slobodnih medija nema slobodnog društva i demokratije. Zadatak medija je da informišu istinito i pravovremeno, što omogućava javnosti da razume društvena kretanja i kontroliše rad vlasti koju je izabrala. Neki mediji prvenstveno informišu o dnevnim aktuelnim zbivanjima. Drugi su posvećeni istraživanju tema koje zahtevaju dugotrajno proučavanje dostupnih podataka, analizu dokumenata, pronalaženje kredibilnih izvora informacija. Za ovakve medije se kaže da se bave istraživačkim novinarstvom, koje je u Srbiji posebno procvetalo sa nastankom online medija. CINS, BIRN i KRIK spadaju u najpoznatije istraživačke online portale u Srbiji. U prethodnoj deceniji objavili su desetine priča u kojima su prvi ukazali na koruptivno i kriminalno ponašanje različitih aktera. Iako najveći broj objavljenih istraživačkih priča, nažalost, ne dovede do adekvatne reakcije nadležnih institucija, one su važno sredstvo za alarmiranje javnosti i imaju bitnu ulogu u očuvanju demokratskih procesa i sprečavanju daljeg koruptivnog ponašanja. Jedna od tema o kojoj je CINS objavio niz priča tiče se izgradnje mini hidroelektrana. CINS je još 2014. upozorio na koruptivno ponašanje kao i na štetu koja se nanosi životnoj sredini i ukazao da izgradnju mini elektrana plaćaju građani kroz uvećane račune za struju. Od 120 kompanija kojima je omogućeno da izgrade mini hidroelektrane i postanu povlašćeni proizvođači struje, neke su u sukobu sa zakonom, neke imaju skriveno vlasništvo u offshore zonama, a neki vlasnici su u potencijalnom sukobu interesa jer su istovremeno i lokalni političari. Mi smo u stvari te godine, tog februara u stvari pokazali da negde država i firme povezane sa Vučićevim kumom Nikolom Petrovićem najviše profitiraju od tog posla, ali ukazali smo i na niz drugih segmenta koji su povezani sa ovom temom. Dakle, mi smo pre svega ukazali na jedan primjer iz 2014. godine, primjer podnožja Kopaonika, Jošaničke banje, gde je faktički na jednoj reci izgrađen toliki broj malih hidroelektrana da se one nadovezuju jedna na drugu. I u stvari ispostavilo se da je Zavod za zaštitu prirode ukazao da tu postoji niz problema koji su negdje doveli do narušavanja trajnog maltene, narušavanja životne sredine u toj reci. Ovo što u tom kraju čupano je drveće, došlo je do izlivanja ulja, betona, dakle sve to je negdje uticalo na živi svet, biljni životinjski svet naravno u reci i oko reke i negdje ukazali su da to pokazuje samovolju pojedinih investitora. Mi smo sve to objavili i negdje stavili u kontekst zašto se to uopšte Srbiji dešava, zašto uopšte došlo do prosto podsticaja takvog posla i zbog čega je to dozvoljeno. U periodu od 2013. do kraja 2016. vlasnicima malih hidroelektrana je za proizvedenu struju isplaćeno 41,6 miliona evra. Polovina od tog iznosa je otišla državi i firmama povezanim sa kumom Aleksandra Vučića, Nikolom Petrovićem, te njegovim poslovnim partnerima. U tekstovima koji su usledili, CINS ukazuje na katastrofalnu neodgovornost Ministarstva energetike i na teške propuste Elektroprivrede Srbije, koja je morala da plati više od 1.000.000 evra naknade zato što nije iskoristila kredit koji je uzela od Evropske banke za obnovu i razvoj za izgradnju mini hidroelektrana. U svojim pričama CINS je veliku pažnju posvetio i protestima stanovništva koje živi u blizini lokacija gde je započeta izgradnja mini hidroelektrana, a koji su intenzivirani tokom 2017. i 2018. I čini mi se da smo mi na ovaj način jednu ekološku temu koju je jako teško vizualizovati uspeli da negde stavimo u misli građana i da ih nateramo da prosto misle na svoje reke. S druge strane, čini se da se samo čekalo na neku priču jer lokalno stanovništvo je itekako bilo svesno da se u njihovom komšiluku nešto dešava. Samo nisu prosto znali šta, kako, da li i na koji način da reaguju. Čini mi se da posle ovih priča ih je to nekako hrabrilo da prosto sve te njihove sumnje negdje imaju možda i uporište i da možda treba da se snažnije obraćaju institucijama da budu uporni. Dina Đorđević, koja je zajedno sa Vladimirom Kostićem pratila ovu temu, kaže da je jedan od dometa njihovog istraživanja i to što se danas sve više govori o mogućoj promeni zakona o zaštiti životne sredine, kako bi se zabranila gradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima.
Dakle, ako do toga dođe, onda negde možemo slobodno da kažemo da, eto, Cinsova priča i zapravo set priče jesu pokrenuli i uticale na debatu koja je negde rezultirala izmenom zakona. Ono oko čega su novinari istraživačkih online portala saglasni je da ovakve priče, nažalost, ne dovode do adekvatne reakcije nadležnih državnih organa, iako nude pregršt relevantnih informacija koje ukazuju na korupciju i kršenje zakona. Mi otkrijemo, objavimo, neki ljudi to vide, mnogi zapravo ne vide i sledeći korak bi trebalo da bude država. Dakle, ljudi koji se bave pravim istragama, dakle, tužioci, oni bi trebalo da na osnovu toga pokrenu neke stvari, da vide da li tu ima kršenja zakona, na koji način i tako dalje. To za sada ne postoji. Dešava se jedan suprotan proces od tog pozitivnog procesa, to je da se uglavnom, pogotovo zadnjih par godina, pokreću aktivne hajke protiv nas, protiv novinara koji objavljaju priče. I te hajke su dirigovane samog političkog vrha, državnog vrha. BIRN je svojim istraživanjima nervirao svaku vlast, i prethodnu i sadašnju. Slobodan Georgijev podsjeća da je njihova redakcija jedina objavljivala priče koje su se ticale rada nekadašnje gradske uprave. Posle pobede SNS-a, BIRN se okreće temama koje se tiču rada novih vlasti. U jednoj od prvih priča otkriva na koji način teče preuzimanje medijskog reklamnog tržišta i sticanje kontrole nad medijima, što je SNS provodio preko visokog partijskog funkcionera Gorana Veselinovića. Sedeo sam u jednom beogradskom kafiću sa prijateljima, kada mi je Goran Veselinović, koga sam poznavao od ranije, predložio da osnujem firmu. Delovalo mi je kao interesantna ideja i prihvatio sam. Izjavio je za BIRN mladi programer iz Niša, opisujući kako je u novembru 2012. godine osnovao agenciju Second, koja se bavi prodajom reklamnog prostora. 5 vlasnika reklamnih agencija sa kojima je BIRN razgovarao kažu da moć Veselinovića leži u tome što se on prepoznaje kao čovek od najvećeg poverenja najmoćnije stranke u Srbiji, koji medijima vlada iz senke. Zahvaljujući BIRN-ovom istraživanju, javnost se 2014. upoznaje i sa do tada skrivenim detaljima ugovora o osnivanju kompanije Air Srbija. BIRN-ova analiza ukazuje na krajnje nepovoljan aranžman između vlade Srbije i Etihada, u kome se Srbija obavezala da za 51% vlasništva plati višestruko veći iznos od Etihada. Mi smo tada imali samo jedno pitanje za vladu, to je da nam objasni tu logiku, dakle da nam objasni matematiku kako je moguće da ti uložiš 5 puta više ili 10 puta više, a da imaš samo 1% više vlasništva. Ali naravno nismo dobili odgovor, dobili smo etikete i od tad zapravo traje ceo sukob, rekao bih, sa ovom garniturom koja je danas na vlasti, jer smo mi tad označeni kao ljudi koji rade za neke tuđe interese, da smo mi zapravo poslati sa strane da rade protiv vlade. BIRN-ova priča o Tamnavi, to jest o sanaciji najznačajnijeg rudnika u Srbiji nakon katastrofalnih poplava 2014. je posebno uzburkala javnost. BIRN je ukazao na korupciju i obelodanio da je Elektroprivreda Srbije posao sanacije dodelila konzorcijumu bez iskustva, čime je dodatno uvećana cena čitavog posla. Dakle, posao nisu uradili na vreme, a mogli su na drugačije načine prosto da izvedu ceo taj postupak, ali su fingirali i nameštali prosto tender da bi dobile ove firme koje na tome trebalo da zarade. Ako se sećate, kada govorimo o uticaju, recimo ta priča je proizvela da gospodin Vučić, u to vreme predsjednik vlade, održi sednicu vlade na kopovima Tamnava da bi pokazao da tu ne samo što ljudi kopaju rudu, nego evo može i vlada da zaseda. Dakle, imali smo i tu vrstu performansa, dakle, i pre nego što je Marina Abramović došla u Beograd. Tako da u posljednje vreme smo imali, dakle, serijal priča o Branku Stefanoviću. BIRN je pre godinu dana objavio da je otac aktuelnog ministra policije posredovao u sklapanju unosnih poslova prodaje oružja između srpske firme Krušik i kupaca iz Saudijske Arabije. O ulozi Branka Stefanovića o prodaji oružja nedavno je pisala i bugarska istraživačka mreža Arms Watch. Šta je tu u stvari sporno? Otac ministar policije je povezano lice, naravno, sa ministrom policije i nalazi su privilegovane situacije da može da trguje oružjem ili samo odabrani mogu da dobiju dozvolu za takvu vrstu posla, a dozvole upravo dobio iz ministarstva policije, to jest od svog sina.
i pritom prodaje oružje po privilegovanim cenama. Mi smo pitali tužilaštvo i pitali smo Agenciju za borbu protiv korupcije, evo već skoro mjesec dana nemamo nikakav odgovor od njih. Da li su se oni ovim slučajima bavili, a policijska istraga mislim da je u ovom trenutku apsolutno nemoguća. Istraživački portal KRIK posebno je orijentisan na otkrivanje korupcije i kriminala. Priče KRIK-a o nelegalnim poslovima najviših funkcionera i njihovom bogaćenju uzburkale su javnost, ali nikada nisu dovele do adekvatne reakcije nadležnih državnih organa. Možda su suština priče u tome da naše prave istraživanja nemaju impakt i to u stvari govori o tome kakva je vlast u Srbiji, ko su ljudi koji su na vlasti, jer dok god mi istražujemo organizovani kriminal i korupciju u kojoj su umešani ljudi koji su u vrhu vlasti, dok god se to ljudi na vlasti, oni neće biti procesuirani zato što kontrolišu istražne organe koji bi trebalo da se bave njima. Kao dokaz za ovakvu tvrdnju Dragana Pećo navodi da 10 hektara državne zemlje kod Vršca, koju je besplatno dobila firma Siniše Malog i njegove porodice, a o čemu je KRIK istraživao 2015. još uvek nije vraćena državi, iako je sud u međuvremenu to naložio. Postupak je bio pokrenut i on je međutim stao. Tako da nije našeg istraživanja, ne bi se taj sudski postupak nastavio. Da nismo mi pratili redovno kako teče taj sudski postupak, pitanje kako bi on bio okončan. Da uopšte nismo ni saznali da on postoji, pitanje je šta bi se u stvari desilo sa tom zemljom, da li bi postupak bio i nastavljen. Međutim, na ovom primjeru mi ne možemo da tvrdimo da se država zaista bori protiv korupcije. U nekom trenutku bude nekog impakta, međutim, događaji koji se kasnije dese pokažu da je u stvari još gore. Zahvaljujući ovom istraživačkom portalu, javnost je saznala i za slučaj tetke iz Kanade. KRIK je otkrio da ministar odbrane Aleksandar Vulin ne može da dokaže poreklo 205.000 evra kojim je kupio stan u Beogradu. Iako nije bilo nikakvih dokaza u prilog tvrdnji ministra Vulina da je novac dobio od tetke iz Kanade, tužilaštvo je obustavilo postupak. Kada smo to objavili, kada su svi saznali za slučaj tetke iz Kanade, tužilaštva su se bavila time, ali bavila na način da je to ispitano nedovoljno dobro. Dakle, s obzirom da njihov rad trebalo bi mnogo efikasnije da čine i također nezavisno, jer nijedno tužilaštvo do danas nije pozvalo ministra Vulina i da ga pita odakle više od 200.000 evra za stan u Beogradu. S obzirom da ministar Vulin do danas nije objasnio poreklo novca kojim je kupio novi luksuzni stan. Istraživači KRIK-a smatraju da je najveći uticaj na nadležne institucije imala njihova priča iz 2015. u kojoj su otkrili da je tadašnji gradonačelnik Siniša Mali u tajnosti kupio 24 stana na Bugarskom primorju za 5 miliona eura. To mislim da je već ušlo anale. Ne moram da obrazlažem priču, ali suština da tada, nakon smo to objavili, smo imali Agenciju za borbu protiv korupcije koja se stvarno aktivirala, koja je nakon naših priča pokrenula postupak i koja je na kraju svog postupka utvrdila, odnosno iznala sumnje u izveštaju koje je napravila, da je Siniša Mali uključen u pranje novca. Jer praktično agencija je prošla kroz nekoliko naših priča koje smo objavili i posebno sećam da se agencija skoncentrisala na jedan posao koji je Mali uradio i koji smo mi dokumentovali i objavili u priči, da je on prodao praktično samom sebi neku bezvrednu firmu za $500.000 evra. Izveštaj u kome se iznose sumnje da je Mali bio umešan u pranje novca. Tužilaštvu je dostavila ne samo Agencija za borbu protiv korupcije, već i Uprava za sprečavanje pranja novca. Ovo telo funkcioniše u okviru Ministarstva finansija. I svi su sumnjali praktično da je čovek uključen u pranje novca. Međutim, onda tužilaštvo je samo odbacilo sve to. Mi smo ih pitali zašto, nisu htjeli da nam daju nikakvu dokumentaciju koja objašnjava kako se to desilo, samo su nam u mailu odgovorili da oni ne vidi da oni izvrši ikakvo krivično delo i tu se postupak praktično završio. Tako da čak i tu neke institucije su se aktivirale, ali se tragično završio. Tužilaštvo je odbacilo ceo taj predmet, a onda je predsjednik Sinišu Malog još postavio za ministra finansija, a sam ministar finansija odlučuje o šefu Uprave za sprečavanje pranja novca. Tako da on ne samo što je napredovao, već je i postao nadležan upravo u ovoj oblasti nad organom koji treba da analizira upravo takve poslove. Istraživačke novinarske priče mogu da budu od dragocene pomoći državnim institucijama koje se bave sprečavanjem korupcije i kriminala. Međutim, u današnjem političkom ambijentu u Srbiji
One se najčešće koriste za napad na novinare koji ih objavljuju i za napad na izvore tih informacija, što potvrđuje i poslednji slučaj sa uzbunjivačem iz Krušika. Ipak, njihovi autori veruju da ove priče imaju dugoročnu vrednost i da će jednoga dana biti važno svedočanstvo. Ja mislim da je ovo što mi radimo zajedno sa drugim kolegama neka vrsta belega, dakle, nečega što ostaje i što ne možete pomeriti i da za, ne znam, 2, 5 ili 10 godina će nešto od toga morati da se proizvede, dakle, da se ispita i istraži do kraja i da se vidi šta su neki ljudi u ovom periodu, a dok su bili na vlasti, zaista radili.